Trenutno je u južnobanatskim voćnjacima izuzetno živo. Do kretanja vegetacije u voćnjacima neophodno je izvršiti rezidbu voća. Voćari ovom poslu pristupaju s mnogo pažnje, jer od realizacije urezivanja voća zavisi i krajnji rod. Cilj zimske rezidbe je da se u voćnjacima obnavlja rodno drvo kako bi se izbalansirali rodnost i rast voćke. Bitna je zato što to reguliše se rodnost i prinos, rodnost i porast biljke. Znači, ako uspostavimo dobar odnos između rodnosti i porasta biljke, imat ćemo izuzetno i dobre kvalitetne plodove, što tiče krupnoće i dobro daljim postupcima agrotehnike, znači sa zaštitom i da imamo i kvalitetne plodove, što tiče zdravstvenog stanja, da to bude sve dobro. Mi se nalazimo na voćnjaku površine 30 hektara koji radi poljoprivredno dobro A i R. Starost voćnjaka je jedan je 12 godina, drugi je 25. Znači, radimo sad radnu operaciju rezidbe, posle toga i druge radne operacije agrotehničke mere i uz dobru, uz adekvatnu zaštitu i adekvatno agrotehničke mere. Čekamo ove godine rod od 50 do 60 tona po hektaru na površini od 30 hektara. Rezidba se u voćnjacima vrši različito, zavisno od starosti zasada i vrste voća. Kako biljke funkcionišu po prirodnim zakonima, osnovno je rezidbom zadržati oblik. Inače, posao u voćarstvu se isplati. Ovaj prinos je izuzetno dobar, ali ako budu cene kao što su bile prošle godine, sigurno da nećemo imati vremenski efekt dobar, jer kao što znate da i čuli ste vjerojatno da su cene prošle godine bile od 12 do 15 dinara otkupne cene, a sa tom cenom mi se nikako ne možemo pokrivati niti ostvariti neku dobit i zaradu s obzirom na tu izuzetno dobru veliku količinu prinosa u ovom zasadu voća i s obzirom na starost i uzgojnog oblika. Kako se praktično vrši rezidba voća? Da krenemo da orežemo jedno stablo jabuka kako bi trebalo se raditi. Prvo ćemo skinuti sve ove grane koje rastu uspravno i ove koje padaju dole. Znači idemo jednu dugu rezidbu, znači produžavamo ovako ove grane ovde, te onda ćemo ovu granu da skinemo. Malo ćemo tu da proredimo. Ostavit ćemo ove dvogodišnje, ostavit ćemo ove tanke zamenu za narednu godinu. Onda ovo ćemo dalje izbacimo. Ovo može da stane. Ovdje ćemo da skinemo ovu granu. Ovdje ćemo izbacimo, tako. I to ostaje. Znači ostavljamo ove lepe rodne elemente za ovu godinu. I ovo ostaje kao zamena za sljedeću godinu. Onda dalje idemo, skidamo ovu granu odavde. I ovo odavde. Ovo. Malo da proredimo ovdje, znači da dobijemo dovoljno svetlosti za plodove i da imamo strujenje vazduha. Ovu granu debelo ćemo izbaciti ovdje. Dalje idemo, ovu granu ćemo ovdje. Samo što... Znači to smo skinuli, deblje i jače grane smo skinuli i sad ćemo sa ovim malim makazama malo da to proredimo. To. Dalje ovdje ćemo ovo. Skinemo. Znači moramo voditi računa da ostavimo dovoljan broj cvetova, dovoljni broj rodnih elemenata u odnosu na da ne bude mnogo da opteretimo biljku, a ono što ostane bude dovoljno da imamo dovoljno lepe krupne plodove. Znači ovo se malo izduže, znači ovo možemo da prevedemo u pravcu reda. I to bi otprilike bilo s ove strane tako da izgleda ovo stablo. Ovo je malo dugačko i ovo ćemo samo prevesti ovdje. Dalje, onda ovaj vrh ovdje, znači ove grane koje rastu idu uspravno, idu ka vrhu, njih ćemo izbaciti.
O. To. Ove grane koje znači konkurišu u voditeljici, znači to ćemo izbacimo tu i sad ćemo ovdje znači samo da oslobodimo voditeljicu da ide da nema konkurencije. Ostavit će nam manji čep da tu može da izbije nova grana. Tako. I to bi trebalo da bude prilike tako. I stavimo još ovu granu ovdje. To je to. Znači imamo ove tanke, lepe rodne grane. Ove deblje smo malo izbacili. I to je to. Stručnjaci ističu da se sa hektara pod voćem može zaraditi kao sa 10 hektara pod kukuruzom ili drugim ratarskim kulturama. Za adekvatne cene, znači to je, može se živjeti hektar i po do 2, jedna porodica može živjeti izuzetno dobro, može živjeti sa te površine. U Južnom Banatu je sve više površina pod voćnjacima, što govori da sugestije i subvencije Ministarstva poljoprivrede nailaze na razumevanje kod voćara i poljoprivrednika uopšte.